مجرد میوانک دیسان بهدورن و برنامه مجرد میوانک ده امی هودن کو هم نوروزی بنرخینن هم جی دیسا حیاتا دم پارتی ده بخیر تجاری چوبون باشور لباشور مثل هدیتین کربون امی وان بنرخینن هر وها دیسا هم مثلا استنبول هایی وکیزان شهردار بازار مزینی استنبول اکرم امام مولود دنوزه مهد هاتو بون چاکرین ده 23 مهد جی هاتو بکرتن و دمگریجی چاراکی و دیسا خود پیشاندان دروژه بدنن افتی چواته چما شهرداری بازار مزنی استانبول بچاپ کردن و دبن پرداوی چیه اما لگل حوالی خو جهید فقر قازق هفسرو که هدف حوالی مال جهید فقر قازق خل gelmeyi دنباش حوالی جهید Dembaş, Slav Fiskir'in Hamat Tamaşılara hoş bir varaj. gerek spas سرید هناك سر نوروزي باخذ وقت ميزان ده روجان جالي كرد لشار عادية كردستاني نوروزي قرسي بيروز كرن و ب سد هزاران بمليونان كرد وكردستاني بشتاري بيروز باهي نوروزي بون سرید هم به پیروز باهی نوروزی بنرخین اون نوروزی چه شروع بکن یعنی برای کارچی پیامی جدخل دیمن درکت پیش پیامی درکت پیش کارگونان چی پیش بله yani براستی هم لهور هبون داره جیانی دستپیکا بهاره وقت دستپیکی جیک نو جانک نو ته پیروز بایی کرن روجاتا ناوین کردستان جی ev gelek serve despeka بله jiyana despeka bahare da piroz bayi tenk kirin yani rojin juda juda. Ler Nevroz jubuna Kürda ne bir tane despeka bahare despeka jiyane de hemen demi de vek iradeyi bu ne jiyane vek ya da de hemen demi de tek hoşuna mafya koyun bengehini azad bu ne ji brasti. Jbervi te Nevroz dve 5 sal davle jubuna Kürda vatayaki politik vatayaki amijin iradeyi bu inji zana vakta da havine. Lidve Nevroz da mediki pişti bangavazya Brez Öcalan 27 Şubat'ta da meviyadi ev Nevroz eni vek berxudanê ki derket asıl ki berjor ev jî vek eni inşa kirine ki jiyana ki aştî û demokrasiyê ev usun haddi mesela em ya hezani karin bêjin ki divê Newrozê da hemû gelên Kurd li dor bangavazya Brez Öcalan civî o vek emijin ew derîk û nov hat vekirin derîk emij derî aştî derî emijin pêvajoyan emijin demokrasî ya da siyaset demokratik divê derî de vek Kurd vek herîkin hemû qadê Newrozê da Kürda Nevruzê ticar bi tenê neyşin yani dedem Kürda Newroza pirozbaya xo emijin berxudana xo paş velik nabet li ev Nevruzekî cuda bû yani hem bi girseya xo hem bi coşa xo hem sloganê xo hem seknê xo Nevruzekî cuda bû merv karib ya berçay bû dişîdirê jî merv karib hêsanî bêje divê bangavazî û bê Newroz de merv de berhev merv bêne ku Brez Öcalan Civaknasiyan gelin Kürt başnaske yani gelin Kürt gelek başnaske Loma her derfedeki kudibine jbuna preskrikan mijaran Kürt yani preskrikan bingehen mafen Kürt ku çare serkini riya diyalog riya siyaseti riya demokrasi vetke jber viji çıka sarayatı vekini ji gelin Kürt ve riya kuati vekini diyor da her ikiye ve nevrozici buna Kürt'e derfedeki novekir gelek dor bangavazya Brez Öcalan civin emne roj koşini eni derbasi merhale kino evji inşa kına jana vek hev var kare şiro vebke. بله yani ve Nevruz'da dimene ki ku asla yeki gele kur derket peş ve ki referandum mecim رو کارت نسب Beyguman yani merhaba ya vek referanduma konvensiyon lor bangavazya Brez Öcalan hacvanı jibelçi jibel konvensiyon ve revşe da merhaba gerek işte dibine ev işte bun vek konvensiyon manipülasyon zaten kirin. Yani goya emejin gerek kötün ki bertek nişanda ne raziye ya da ne amadeye buna bangavaziye biraz öcaran. بله Usun khas manipüler kirin o emejin nişin kürda tevlev le kürt dibe Nevruz'da nişana kövüş gerek ziralel gor bangavaziye biraz öcaran amade ne o tiştik ve semlice pek bine. بله باش مجرد نجي هيئة دم بارتي DBP وتجا اگر چند روزن باشور کردستان سلیمانی پارتی سیاسی و رسمی جواتی رفتن بکن ve hafiften yani mümkün çalışılır ki böylece heyette şu gelip partiler hafiften ki bu hafiften erinidir bas bu. Ev iş buna ihtiyaç gerek var, iş buna ittifaka gerek var, hizmet ek çoğaltı.
Yani brasti dîrokê da ji me re mixabim deneyîmekê tecrübeyekî giran ku me nîşan me daye heta ku tifaka Kurd yekîtiya gelek Kürtîne be em ê jin azadbûna gelek Kürt ya da em ê jin xweseriyên hêremên gelek Kürt gelek zehmete. Ev ya dîrokekî yani birînekî me dîrokî ye Evet. nebestiyekî me dîrokî ye bi tifaka Kurda o yekîtiya Kurda hatine avakinan yekîtiya Kurda. Bre şey cigerpayın dibe ki juna sasala bistemina dibe dinne yare mehene ye kızani edin nezani juna sasala bistemi jem karın beji ku dinne basiye mehene yek jem bejin tifak kuda mehe pek nahaniye ev nembasi ki gerek gengu dirokiye eduyemi jem bejin hela diplomasi da hela hejil gora dileyin gerekiyor gora dileyin em ne aslaki dane. Ve kemasi ve nebasi biraz o jalan jî birası tekoşuna despeka tekoşuna ve hatta yodiye le loma jî despeka tekoşuna hatta îro jî biraz o jalan Cumhuriyet İttifakı Kürt her dem bi hizbên Kurdaran bi partiyên Kurdaran bi siyasetên Kurdaran dixwest têkilî bike. Ji bûna vê jî em bêjin raya giştî zane bêjin dema pêvajoya çareserî ku 2012 2013 biraz o jalan her dem dixwest û hemû derfetê xwe jî kir holê ku ji bûna em ê jin Kongreyê Netewîya Kurda were lê darxistin û ji Evet. bûna hemû Kurdan politikayên hevpar ve em bêjin politikayên xweparastî, politikayên aborî, politikayên xwezayî, politikayên hevpar were avakirin gelek girîng dida vê kongrê lê mixabim ew dem İnki hizbên Kurdan ji bûna bercewendiyên xwe rêxistinê de bercewendiyên xwe malbatî ji bercewendiyên destkeftiyên Kurdan çêtir dî mixabim ew pêk nehat. Di heman demî de Brez Öcalan giringî da fakat Kürdan e Bakur jî. Ji ber wî jî mesela Evet. Kurdên Bakur jî em ê jin wek DTK rastî destpêkê xwe hem xwest ku hemû hizbên Kurdan werin DTK da nêrînê xwe, fikrê xwe hevpar bikin ji bûna netewa Kurd. Îro jî dîsa Brez Öcalan ji ku vê pêvajoya dest pê bike, ku em bêjin pêvajoya dest bike, pêwîst e ku teqet serî da tifaka gelek Kurd çêbe. Ji ber wî Evet. jî şandayın Dem Parti û DBP evcara duyemine her çağ Perçe Kürdistan dixwaze ku ev bidin pêkbîne lê derfetê wan ewrekarî bi tenê ana li başûr diçin başûr hem belya Newrozê çûn serdan hizbên Kurda o partiyên Kurda xistin piştî Newrozê dîsa çûn em viya karim kêfxweşî bibînin ku îro hemû hizbên Kurda pêwîstiya ittifaka Kurda ênê li serê meselê hem hevparın o vek hev fikrin ez bawerim jî ev hemû hizbên Kurda o partiyên Kurda rêxistinên Kurda Cumhuriyet İttifakı Kurda ew pişt bidin vê Evet. pêvajoya. Ji ber E, çi bele. ji ber biya me karabêje ki li kîjan perçeyên Kurda tişkî xeter hebe tiştê fikare hebe tiştê metirsî hebe bandor de hemû perçeyên Kurdistanê li ku de perçeyê Kurda tiştekî erinî hebe jî eriniya xwe bandora eriniya xwe dide hemû perçeyê Kurdistanê. Îro perçeyê Kurdistan herî mezin Bakurê Kurdistanê hem bi ernîgariya xwe axa xwe gelek pire hem bi hejmarê xwe Kurd daha zêde piranê Bakurê Kurdistanê dijîn. Wet ku em bêjin mijaran Bakurên Kurdistanê serraya demokrasî hat çareserkirin bandora xwe erînî bide Rojava jî bide Rojelat jî bide Başûr jî ji ber wî jî em van xebata û van nêzîkayên rêxistinê partiyên Kurda gelek bi qedr û bi qîmet dibînin. Yani hemû parti û resnê Kurdan bevdûr di nava şêwirmendiyekê de bin û ji bona siberoja xwe pêşeroja xwe bevdûr diya dikin bêguman gavek erîniye. Mijarek dinê laliyekî li Kurdistanê peyman tay dikin. Laliyê dinê jî li Stenbolê şaredarê bajarê mezin ê Stenbolê Ekrem İmamoğlu bi çavkin piştre dikirin û pêre gelek şaredarên Stenbolê jî peyman tayin dikin. Vê polîtikaya qayîm û müdaxaleya şaredariyan û wê wekî bihereke tawanbarkirin divir de çima li dijî rêveberên xweser û dijî rêveberên herêmî müdaxale di rengê heye mirov çawa bixwîne tê çimanê bi taybetî Stenbol ciyekî mozayîkê hemû bawerî çand civak û netew de bi hev re dijîn girtina şaredarekî bajarê mezin ê Stenbolê mirov çawa pê nasir çawa şêwe bike. Yani السيدة مربية كاربيكو بيسو حفظ صباطي حتى إيرو سبانجوازيا برجوران تشتكوتين نقاش كرن تشتكوتين شروع كرن مرب كارب هيساني بيجي ki destatlara Türkiye jî onunların devleti Türkiye jî Bangladeş'e brezo canan ya pam nekirne ya jî bi zanebûn dixwazin ku vê şîroveyê xelet
şirove bikin. Biraz بله önce lan jubuna demokrasyen Türkiye o jubuna demokratik siyaseti demokratik aslında her iş orada bu ez amade mi? Aslında bir her iş şu ez karım بله ki tabi pasif bikim. Aslında her iş or. Lej buna ku ez bir yaxtan pasif bikim. Hinki pevistiyim ve pevajo yani. Yani pevistiyim pevajo çiye? Pevistiyim pevajo yeki sereki evet ko siyasete demokratik gek rel bevre vekini. Vakti ko rel ber siyaset demokratik neyi vekirini? Watu memnun ast yani zoru astengil ber siyaseta demokratik göre beklerini ve demi ev feskina riyakısını ne mümküne o brastici buna amaca koyu hizmet nakye. Ev şirove yani ev bankavazi gerek brast vere şirove brast vere ditni. Mesela iro hamu bu 10 sala kayyum da ser bajarın Kürda او تیچو وقت هم هم تنبیه شروع بد کن امی کی ev helvestan ve destatları devleti helveste ki set saliye ev jî dixwazin ku naxwazin ku Kürt xo birêve ber bikin. Wadi Kürt xo birêve ber nekin ve demek Kürt ve nabı xwe statûjî nabı xwe mafekîn xwezayî jî. Lê a İstanbul'e merhaba karab de hêla şîrove bike. Yek ve rekabeteki siyasi ve rakîbi xwe siyasî ji dewrê derxe wî tek bibe ama merhaba bine ki ku divê de jî mesele dişa Kürdün. Ev بله işime mesele Kürdün. Mesela Lepresinan İmamoğlu jî o Lepresinan şaredarê navçeyên İstanbul'u jî ku şeş navçeyê wan ana şaredarê wan jî peyvîrî hatine girtine ji vana çar hevjî kayyum avêtine ser wan. Hemû kayyum havetina jî merv dibîne ku tifaka hevkirina bajiran ve hüncet de nişandanê. Tifaka hevkirina بله bajiran çi ye? Tifaka hevkirina bajiran evet ku Dem Parti vek partiyeki Türkiye o emijin vek bir iddiaya hemû pirsgirêkên Türkiye'yi kare çareserke politikayı wî hene bi vê iddiayê xwaz ku li bajarên Türkiye jî rêveberkirinê da hem xwe da bibîne xwe da bicî bike hem jî berpirsêrê xwe bicîbîne tifakekî kir. Ew tifak her bajar da her navçe li gora taybetmendiyê xwe emijin endamê xwe namzetê xwe nişandan ol hevkirin cîhanî. وقتی که تو بیشی اتفاق کرنا باجران mesele ki reaksiyonu teröriye tırnak tamamca teröriye ve demeti o taykini disa Kürda ticiki kabul nak. Ev heriş brastij hember Kürdaya. Bazı teçi vatay Kürt brel İstanbul yukarı bre berneke, Kürt brel İzmir yukarı bre berneke, Kürt brel Mersin yukarı bre berneke. Yek ev demişi te hamu fikarat di hamu parti din demek ki bu Kürtler Run'un Rabin emi ve bildirin emi ve defet nadın ve yani xwazim Kürtler tane be mesela ve minaki dinem karın şamdın de hemen demida baroya İstanbul'a peyveri hat görtüne بله Ali dad ki brez calan bertirek ki xurt lehember ve nişanda yani vatık hirişi baroya bikit hirişi hukuk et hirişi demokrasi ki بله mesela evçuma baroya peyveri bir çi hünceti hat görtün baroş peyveri hat görtün bir hünce de konmuşun baroya İstanbul'a lehember katilkine dur hocam gelin azat Nazım Taş'tan o Cihan Bilgin lehember bir çeki kime verir lehember bir dakhmede bir dakhme بله yani bara İstanbul'a peyveri hat görtün merhaba ya kürtasiyot ben mesela beşeki ev herdun heriş yani herişin şahadarin İstanbul'u o بله emecin heriş oraya İstanbul'u ligor demokrasi siyasetteki demokratik tişki erinine ev heriş merhaba kare hemen demi de becek o köyde saat kazın biteni bilin بله saat ne kazın köyde ticiki haber verirken ona kazın dostu köydeci ekben ev jbuna pevajoy tişki gelek hatere yani gerek ki nünerin devleti o nünerin destekleri devleti her du behavra Bangaziye biraz önce olan bir cişru bikin o juna kan bejin biraz önce olan ev Bangaziye pek be bir kere meriyeti reaksiyonu kufası ke de seri da demokrasi siyaset de hem ber siyaset demokrasi zakt zotu rakin peşil hem ber demokrasi siyaset demokratik bekin o da ne begman şartı mercin biraz önce olan buna xabaten azad jeni azad ji pek binin. بله یعنی دکارم بیشن پشتی کو رهبر ابطالی جلان بانگا آشتی و جواک دموکراتیک کرد اف بچاکنو گرتنا شهرداری باجر مزین یا استانبول دهما دمید دیجی پیما رهبر ابطالی جلان آ جواک دموکراتیک هر وها بکاتک دموکراتیک و کنگره گلانا دموکراتیک مروکار بسر بناسن که Tekaz usuna işkone.
مثلا میشن مرا کاری گیج پرسه مرا بیا قیا و ناپازم پکی خو فسب که yani merhum kardeş nunera devlet bir parça bir hesani bir parça. Eğer بله bu devlet nunerin devlet Türkiye ya da nunerin hükümeti Türkiye bu kazan peki o fasbike yani zelale biraz önce re nişandaya o amacın tişuvat unvan pevestin ve pevajı pevestin ve bangazi bicibin peki o bıraksın ki. Vakti pevestin ve pevajı bicinin bangazi biraz önce bir şaş şiro webkin zane bir manipüle bikin o hirişin siyasi demokratik bir domun demek ki o ne yapalım pek yok fes. evet باشه Evet. gerek spas kن حوالی جایید Spas baş dem baş. بله بله تماشاوان هجا ما هودا کو به حوال خو انگو هفسرو که HDP برز جاهید کل قازاق باخبن ام gerek spas kن حوالی جاهید زور spas Spas baş mislav بله haskin dem بله baş. ام گشتیم دویه برنامه خو حتی جرگنی ببین نوا خیلی خوشید دما خوش